Hello, good morning, good morning. Có ô hế chuộc mà chuộc luôn. Morning coffee talk. Tu ding cho bia kachim tik a interest ti mi kong katel to ne kachim pa to ne ma interest ti katel ton mi te kha ma kha tu ni cho kha interest ti mi te kha vai van sam deuh in kaw deuh in khate kha topic pakhat ban tuk te in tu jing cho ma cho van share kai van team le tu jing ka tip mi he permanent interest phundang jan principle zaida interest timi aswal lama se zaida dirhmun ngai timi aswal lama se timi he tu jinga hen he ka hen mi phun hoi sena sharing kan van to du min ha se chu cha chan ka chim hlana um, US konga se se kan chinram konga se se dirhmun ka ngai tia ai ruat minan umlai ai ruat lo minan umlai atuak bal lo minan umlai abapia chelo mi kan umlai asana te en dirhmun ka ngai ate min ha ne korama kan dirhmun kan nai ngai yi standpoint US a kan dirhmun khaban tu pol kha ai thleng ma thleng lo na dirhmun adik mo dik lo timi te kha ma cha tu zinga hen interest timi in hin la kam khat len kan chim stand principle timi dirhmun in hen van chim kho kai zom lai le tu jing ka chim ding mi he abapi bak le ram khel lei sia minung kan nun na ka hen ning chang deuh te in nun adu mi hranga chon ma atu tan ka chim ha ding mi he thai a abapi hi kan thai kho I kan then kho asia khan chon zaiban tuk rian kan tuan nak po a hen athut dir zia dir hun angai mi ka samo timi lungchunga adir mi mo ka si thase chunga shambut in adiri mini bia chim po a heti hin du po in ai thui mi minung da ka si timi kha atu tana han hi interest timi bak an hen van fiantar kai van zom lai ma he hem kan thai ban tuken Dr. Henry Kissinger US Dr. Pane America has no permanent friend or enemy only interest ti rakchim mi se hi pania chim hlana hen Lord Burmeston ti sarwada ka ti amani zong khan arak chim changi amani arak chim mi afiang deuh khun mi cha zaida city sia chon zungzal hoi ti mi umlo zungzal ral ti mi umlo asana te in permanent interest ate azungzal permanent interest I khanglo mi chu kho chon ma chu perpetual aslai eternal asalai ate ma chu kan interest hading mi kan zul doing hading mi ase timi kha achime chu cha chon chu interest cha zaida se timi kha tu tana kan ban chem lai hoi ing ha pa chan na khafi he jingka dinna hena thale khafi kong hi topic chung ka van lu hlan te ya tlompal te tu jing cha se har mi te ka van chim bang talai ne phim na ne an ti me cho jingka kan tho la chang ka te in phone te pol kan de chol je lo sia chon chuni tlak kan nun nak kha guideline nei lo in principle nei lo in kan thu dir purpose nei lo in kan thu dir chu cha chon vale chung me phim business le an si zonga leader le an si zonga me thang chho ti min ha cho an tho la chang ka te in meditation an tu ata meditate an tu ata tu chuna zaida ka tu lai zaida ka tu lai ti mi pol kha meditate an tu ata chalong salo in zai kan ti lai thil pakhat khat ma an lak action an lak hlana khan ma kha zai tu ding an khat lo sia khan chan meditate tu phata kha se kha meditate van tu mi ni khan thil an tu nga ding mi kha van chim na chu tika cho bantuk in na ji pakhat rong sang te chan pek khuarua ta dai te in kha bantuk ni khan long time life a khan chan batak te in khan kan nun na lam kha ang kan throi kha bantuk khru lo so an thau thu dir ti so e tim tu anak ngai lo e thu dir mi le
chu bantuk in minute thleinga somthum naji pakhat atu ami nun nak cho aidang bak ti mi ka se la ke zong ha jingka hen atu cho jingka tu a hen van tu zai machan te ya chon life he van thla he thapa ko ro ka ti em khafi din pa en ruang cho khafi cho thi kal ning dan a thattar thuak a cha tar ti se thuak aran tar khoru ning aran tar chu kho chon cancer zot nak a kham ti se thuak a cha tar thi kal a thattar ma ruanga chan jingka hen khafi din he khafi din ko ko jingka a kan van active pa liu te non even din a khan awak ning dan kha tha deu le atu he ko o he thai ko ro da ka tem life is school ti mi he an chim theu to ne kan thai cheu ton mi se le school ti mi a hen home family school ti mi chu kho chon siang ina tak en chon mi educational school ti mi me ma chu formal school ti ase ni fatin kan nun nak in chon mi chu experience school asilo si chon informal school ti ase chu cha chon tu tana hen ke zong ne tu bantuk in ka chimrel langmang te ka hen ke mani chu hlan song ka chimrel tuklo na ten atu chutlom pa te chimpa be tu ning ke mani kalung ummi te kha me pi sena sharing tu ning ti kha kalunga arong cha media ka kal pi mi he new te pol information atu I thil van thei tu nia thil thei zar khatrong angu I cultural mi ti mina kan zaitin da kan life process a kin kan man lai kan kharu aning chang mindset kan than chau tal lai ti mi khe vai ke ni chon media ka man ning dana khan ma ka focus deu chu cha chon hoi ban ni chair te zo interview to lem lai lo na ten ma ka focus mi si cha khan lifetime cha ase thailo mi ni chon kha ban tuk kha zai kan ti lai a thi deng ruwa alai a media thi deng ruwa ti ban tuk zong an khan a ka te mi zong khan umpa le asana ten zai da thil achunga anung ta tak mi ti mi kha ba pi mi ase tu tan kan chim ha ding mi zong he eternal kong ase le hi ka te en ka van chim hlana point of view ti mi kan ban tu ta lai tu ka van chim ha ding mi he zaida interest ti mi ase zaida dir mun ngai ti mi ase ti mi he a khong sin cha ase asana ten chu he ai van pe tlai mi cho atu nai ngai ji politica he chat bia kan ngai chiao long salo in dir mun na kan dir mo ti mi kha question jong a ume chu chunga ba pi mi cho valai chunga kan thei mi cho universal truth ti mi he se valai chunga tampi opinion tuk tek pol perspective tuk tek pol hi pol he cho truth tak tak an salok chu cha chon keima kam han chem ama adik ti kha longwa de cha kho lo mi se opinion men perspective men ase chu cha chon hi ka van chim hlana hi ka ve achung te I mi pen hi achuang mi ai shau mi na he ma he kan van zau ta na lai ma he ni hin vlei chunga kan nun ning asironga ma he point of view a check pathum rongen kan van zau tin halai le pakhat deuh pani sik ati tu pani hen kamhan ti ai ru na asana ten ma kha minung kam khat lai mu nak long ase kamhan tia kan rak ru mi khe amhan ti mi khe asalem lo kan ma ni kan ru na kan kamhan tia kan ru mi kha se ma chu apakhat na ka kan thai ding mi thil ase ama chu amhan ke ma chu kamhan tia kan ru mi kha universal truth asalo ti mi khe pan point out ta ka van du chu a chun a fiang mi chu zai da si ti sia chun kan ma kan hu ning long kha amhan ti ai ru di ai nun pi mi ni khan ma chu ke ma he kamhan tak tak ruwa tia an ru chu tik a kam khat lei I angle kan ti lai ma kam khat lei minung sining kha amu piak thiam lo tika ke ma long kam han ruatin he chatti ya avan umi chu nun zia thiam lo in boundary lon in mi pakhat khat kha zai kan ti lai
thil asalo mi chunga the truth chunga salo in asit tak tak lo mi thil chunga keima kam han ruati I ru na kan mi vati kha ma kha adik ti lo mi ru nak le nun nak a kar han nak ase le chu cha chun thil ba pi mi chu ka pa ni na kan thading mi chu opinion te pol perspective te pol he the truth tak tak asalo ti kha kan ban thai ha chu ban to opinion te pol perspective te pol vision hi kan hu nak ni hen zaida ang kan thlen ti sia chon perspective kha ang kan thlen chang perspective change everything a thlen di chang chu cha chon kha kan opinion le kan ru nak te kha amhan ti a kan ru I kan se chi ti ka kan kharu ning kan chut ning kha a thlen di chang a thlen di chang e kha a thlen mi chunga khan kan ru than ding mi chu kan ruan minung chu kan dir hun kan hu mi chu khang kan thlen na ten khang kan thlen mi kha hi universal truth ma si hi human truth ma si ti ban to hi zai kan tila spiritual truth ma si scientific truth si ti ban tuk pol kha van ten even thai thiam kha haure chu dir hun cha se le khata khan a step pan hi na kha thil kha kal kan hu mi ni kan opinion kha a thlen ni kan opinion ni khan zai kan tilai kan khachut ning kha awa thlen chang chutika hu ning kha arak ba pi tuk ma hu ning longen irin mi kan si swala khan chon kam han ko tin irin mi kan si swal penga khan chon ti nung tuk chu cha chon khaban tuk thila valei chunga kan nun tika zaitin da chu ban tuk thil chu kan handle lai ti sia chon aba pi mi chu keima kadik ama pal ti minak in khaban tuk argument debate a tika keima kam han bak la he se tin mi pakhat kha thak ti minak cha en kalmi chu kha issue kha zaitin da le nak effective big mi in le nak ka tu kho lai how to master to respond the particular issue ma kha abapi mi se how to master timi kha master seeding kha abapi mi se keima kam han timi nak en thil issue chunga oi thil pakhat kan maya issue avan tlak la chang ka te in hi thil he ti in chikhat te van edin ta mrang ni chan ti biak in kan dir zonga mi mai kan dir zonga vuk tin kan chim chen kan tho he kan tho kan chu mi la kan be chim mi ai ruan lo ti ka kan halong khung arang kan be chim mi kan o athir chu cha chun zai ban tu pau kha chikhat te res van lak ta ralek van lak ta e tho te ti voi khat van chu a khan chan khani khan thil kha ra lai mi next step kha batak te in vai a chain a thlen ti se chu cha chun thil he a fa te mi alo mi zong ne hen thil he ngan pi thil kha rak thlen ton le chu cha chun hi 6 9 ti mi he kan zo te ka khat talai pa ni chun keima lai kap en 6 ase dik khat talai pa ni chun 9 ase ati ti ka an dir hun va ve long an zo te ka khan an dir hun va ve chun am han na te in zai kan tilai both side in zo te ka khan chun arak han lo chu cha chun phim nak me phim na ni an ti mi chu zai tik po a thil he both side two angle in zo peng ding ase ti mi kha se ma te chu hi point of view pathum in kavan lang tar masat e ma ka lang tar du nak chu ni ni chana political view a chin mi phun kan e pai chu tika atu kavan chim ha ding mi permanent interest ti mi he zai view in da kan zo lai ti mi kha ase ma hi opinion se so ma si ti mi ban tok kha asa chang chu cha chun atu ka chim ha ding mi he khana chim se so la ti ban tok khe asati lo bia asinin kan thai thiam nak ding cha chun ma he cha universal truth asa chang universal truth ti mi truth ti mi han kan zo asia chun universal truth ti mi kong te khan kan ban lut ta lai universal truth ti mi a chun a phun phunin acheu khat ne philosophy le zongan scientist le zongen biblical thinker le zongen asia a phun a asana te in I thank holomi chu zai da city si chun nature of law ase nature of law bena bia kan chim chun gravity village swe ya nai ti bantuk
mathematic vai met lay in khan truth pakhat kan van lang tar sia chon 1 plus 1 cha 2 ase zaitik man ai pal kholo asanatan human truth kan timi pol atu I pa bantuk opinion te pol bantuk cha zaida city sia chon opinion bantuk kan ta chun na kan lak asia khan chon human truth timi cha a fear cha athalo ka ti khevase le comments and fear cha athalo asana te in makakha valai chung a tazawan chuiding thong thlak tak tak ding se lo an fear ning a situation kha zo hau chang mi pakhat pa ni chun khe thatlo ruanga thil kha fear lai mi pakhat pa ni chun mi pakhat nu ni chun asi fak tuk ruang a afanu te mo ei ok anei lo ruanga ti ok thei ti lo in dor thil jong kha avalak ko lai chu cha chun fear a thalo ti tika a position te kha zo kha a how a thalo mi ase ko na ten khapol vial te kha universal truth el ok a thalo te tak mi samo ti mi khe thil a chu cha chun khaban tuk kha human truth ase 100 truth universal truth asalo loyalty is good loyalty te pol cha thil tha mi ase kan te asana ten mi chunga na loyal tuk asia chon vai an hlen kho na cha a vai ral ser kho nak zong ase chan atu tani kan van chim ha ding mi issue he zong hen ai patat mi ase ram pakhat chunga align an tu atika interest kha abapi interest kha zaida ka interest si ting hallo in loyalty ram pakhat chunga khan loyalty penga khan chan hellowa kharam ni khan ral tuk nak zong chuatar kho khaban tuk a khan kal tak lo in loyalty ngai in thattuk itim in khatikhan hoi kop nak kha tu penga khan chan khapani petana aton tika ral tuk nak zong kha chuak kho khapani ta chun naga Israel ni Hamas mo Iran mo benabia tuk adu tika foina kan chim si chun kan fian cham naga American ni hoi kom asitika hello ning pin khan American ni aiwa thlak la tuk kan vating ha o khaban tuk te khan loyalty ti mi jong adik ko athami sa ko na te khan makha human truth men ase asana te in atu I kan ban chim ha ding mi he cho universal truth ase lahi ka ngai mine universal truth cho zaida asi timi khe ka van chimpa en khen ban tok mano lo zaida asi human truth te pol kha cho zai kan tilai people can change asa chomo ana thleng ko cho situation can change asa cho atu I kan van chim mi he paper in hand there is no permanent friend or permanent friend timi kha avasala friend kong he kan chimsia khan chan hoi kom kong he kan chimsia khan chan zai ronga da universal truth asi ti asia chan menung cho an thleng kho situation dir hun ai thleng kho khaban tok pol khase cho kho chan trust ti mi pol ai thleng kho zup nak ibo chan nak zong ai thleng kho misunderstood zong achang kho mi pakhat kha misunderstood kan nei mi te zong kha kan zup nak a thlen kho kam khat le misunderstood kan nei mi te zong kha thil kan ban nei tik kan ban thei fian than tika khan jon kan ngei thiam kho than khaban tu khan friend dear mun kha cha ase chu cha jon hoi kom tha ti peng a lo ral zong angkan bom tu asa kho ko ti mi kha se asana te in abapi tu mi cha permanent interest ti mi kha abapi tuk chang chu cha chen universal truth ti mi cha zaida si ti sia cha minung cha kan thilai kan chuak ni khada kan thilai el ok athalo mi ase chu cha universal truth chu kho chen zaida se tiwa chu aluang chak lain thlang leya aluang zaidik mana kil lai lo chu ban tuk cha universal truth bakha anse chu kho chen zai ban tuk da si ti sia chen minung ni chen choice kan tu peng thil tha sia thil chia sia choice kan tu peng ma chu consequences a peng chu ban tuk chu kan thim ning te in kan tu ban tuk ten kan zun than peng
ma kha universal truth ase chu kho chun zaida si uh, chan chan cho akal peng akir ballo khaban to kha universal truth chu kho chun atu tan I kawan chimmi he jong avan pe tlai mi pakhat hoi cho zaida si ti se chun minung human being cho basic life tila role zong an se ru anak zong an se sharing I to me human being kan se ma cha universal truth ase ma kha tu tan zonga hen hi ka van chim tika hen atu bantuk in kan van chim tika khan sharing kan to mi se kan mi phun kan hoi kan valai minung he than chau nak ding cha khan sharing kan to mi se ma kha human being basic sharing the truth ma kha universal truth achang mi valai kan nun nak el kho lo mi thil ase la chu cha chan cheu khat ni khaban tuk pol zai kan ti lai classified to thiam lo mi ne chan bian chim se so ti zong an ti ko lai le valai chunga kan thai chem mi che bia chim min hen zai kan ti lai phim na kha ela kho chem kha se le tu chan te pola khan chan modern chana khan chan reading cha ok te pol cha ok te pol van real ti mi che tu chan te pol ha chan cell phone kan tlai tika cha ok van ilak cha ok ngai ngai van real ti mi heza pi cha chan har tuk chang chu cha chan modern chana chan hearing in hen reading he ma he vai ma kal cham chang mi kha se kata khan thil kha ai kheng le chu cha chun hi ka hen chu ti sia chan kan ban lut na la e zaida nadir hun ase dir hun angei mi nai ruat mo chuna dir hun ngei nak cha adik mo diklo timi kha tu ta na hen clarify vai kan van tu lai penetrate to kho kan zoom lai e ka zon ten kan ban lang tar mi chu enemy can become useful this friend can become obstacle kan ral kan timin ha zong man ok thamia ane chua kho ko e hoi kom tha kan timi zong dau tu wa ane chua kho ko e samhan sala national interest stay permanent ti kha se chu cha chen minung kan nun na ka hen a cheu khat ni chon anang ma te nan ma te na ni ram shui tu pi na nan hei dau nan zai lo ti ban tuk khe bia kan chim ton lang mang khemo kha ma ban tuk kha valai chung schools chon nak thil kha kan thei mi kha abaw ruanga ase nai ta na sia van hlei thang ti sako australia ma pastor pa amani avan chimi afyang ngai mi chu ka van lak ta lai mi pakhat khat kong kan chim tika donald trump kong asia pa kiu kong asia athat na kan chim zonga achiat na kan chim zonga anang ma te na ni ti chim nak en kha kan chim tika khan kan ma dir hunin kan chim lo an ma kha bau chen mi an se upat mi an se thei mi an se tika an ma dir hun in khin kan chim ti mi khe fian tar na ato e atha tak tak ka te ma kha khaminung tam pi ni kha connection kan thei kho lo tika kan chim mi khe anang ma chu zia da na rel president man atun lo mi boxer man na salo mi ti ban tuk len khan bia kha kan elak ni chana hin us hi ka han ko mi kan ma khong ti ya mayor pakhat pa ai chu nga ai chu tik chu ai chu mi pa chu kan khong ti that nak ding cha lam la sul tha ten ka tu alai ati tika okay kan ti kan vote atlin tik atlam tlin lo se chen ma kha je hi ka zona na tu mi that lo lam pi zong a tha lo chu kha bangya kan ti chang ma kha kan right ase chu kha pa ni kan khong ti cha khan tu ai tin mi kha ase thil tha cha ai tin mi se sana ten tlam atlin lo tika khaban tuk te kha valai chunga thil kal ning se khatika keima ka dir hun inja mayor man asalo mi pi ni na he soilen khaban tuk kha thil akal ning dan asalo mi in khan bia khe kan chimi kan el ton na chu cha chan logic ten thil kal ning dan te khen khoru i thil kal pi man pi kho kha tha chu ti sia chan apakhat na ka zai lo a hen kan ban lut to na lai hi interest ti mi konga hen ka van chim ban tuk en khan minak pa jong ni interest kong ha chim ve la
minung tam pi ni hi an van chim mi lot le he kan Henry ni an van chim mi he lak an hen an van chim chiu chang mi kha se le chun minak pa ni rak chim mi ve se man sala ama jong ne rak chim mi chu zaida city chen merak minak le merang kal laka an nun ning ho in khan a chim mi te jong chu cha chen hi interest ti mi nai ngai ji long sa lo in ba ta ji jong a lum hu ji jong a in chung khar khona sak nak jong a zai zai po a hi dir mun principle he nai tlai thiam kan ni tlai thiam asia chon ba pi tuk principle ai tlai thiam tak tak mi na samo ti mi kha aba pi tuk asa so in a ur so mi da kan si thil ke ti mi kha ta chut naka nungak cho ai do ruanga na hei ur so mi ma se asilo sia chon chu nungak na ai do ruanga na ur mi cho na thin lung tak tak en na chau hlang mo na nu pi si dinga zungzal cha a vai for permanent ai do nak long in na zo i akong na chai so mi ma se silo anang ma na nun na khe nun pi ding in nai thim mi minung da se ai do nak long mo na zo silo a chen achung lei i vai a principle kan ti lai atlang pi chen achung lei anun zial akharu aning vial te ma cha chum nai thim le na thit zaida nai thim na nun na ka ma cha chum minung kan nun na ka ba pi chang mi ase thil kan zo te ka nungak mui do asi ti in ai do nak long azo sa so e ma pum pak cha a apply atu alo mi kan umme ma pum pak cha apply avan tu mi inun pi ding in thil azo mi kan chu cha chon principle kan ti tika khan minung kan nun naka avan ba pi chang mi cho in chung khar sia chan kan in chung khar cha atha ding in ka future cha atha ding in ti mi kha zau ding kha sa chang ram kong asia chan national interest khan zau ding asa chang national cha ho da asi khoi karam in da narat ti mi kha question asa chang chu cha chan adok nak le khapol kha bihal nak le fiantar chap nak cha kan ban tu te la e Henry kong he kan zau se chan Henry ni ze hiti hin avan hu ning dan a point kha kavan langtar Henry ni ze ronga da America has only one interest ati no permanent friend ati mi kha zei ruang a da asi ti mi hikahen a chet panga te in hen a bikin kan ban lang tar sia chon put national security first national security a him nak ding he a pakhat nak bika first priority ase kan ram a him a that nak ding kha zei kan tilai mi zei ram pau ni any government mo has to protect their nation not friend unfriend nakin unram an nation kha apakhat naka protecting kha zeiban tuk chau za pau na I and first priority and first duty ase ma cha government dir hunin khan kan chuan atutana ka chimding mi he government dir hun long an thil na chuan mi kha chuan loin nangma na dir hun bak khan I chuan peng zei ruanga ti sia chun kan chim tu kan thil kha ai thenglang manglai chu cha chan nangma ti in dir hun angai mi le adir mi khan minung khan vai serkho izwam na friend tunia na hoi kom jong thai jinga na rala chang kho pumpak jong en ni hin ni chana an ur ngai mi jong thai jinga an hu tu la an dau tu sa kho chu cha chon ram kong kan chai tik jong an nangma na dir hun te jong an khan in chung khan a phun expect in khan la kho ding khan ban izum ten hau se apan hi naka the world is always changing valai pi hi ai thleng lang mang kha bena bia toinang kan chim chun China la US pe tlai nak zong asa se Vietnam conflict kong zong asa se apathum naka geopolitics is not emotional geopolitics kan tim hi emotional asalo ma cha zaida se strategy se power balance as a long term benefit chulhan zonga geopolitics timi kong garak chim geopolitics kaldan US ni ram kiplam hun kipa hun ma te ai chia cha ai chia mi cha ral tuk suala chun tin defend lak nak ding asa se gas oil te pol aram than chau nak ding le te yu pu saw nak ding transportation cha asa se hun ma kipa khan vai
zai kan tilai hun kha asiam rem achia US ram sala hi ka US ram pi longa an thu dir ti mi kha anga alo zaitluk ram tha an si zonga khan mak chu cha chun geopolitics is not emotional a thon nak ding cha khan arak ba pi tuk ti mi kha ai fiang apalina ka enemy today can help tomorrow friend can become obstacle kha kan fiang tuk chang mi se nihin nia kan ral tia kan ru min ha jong thai jinga kan hoi kom an sa khau than ang kan bom tu an sa khau kan khoi kan timi jong thai jinga kan ral an sa khoi ang kan dau tu an sa khau chu cha chan nihin nia kan ral pumpak jong an sa se US politics kan e ru na jong ama chu ru na kha lo lo le na timi jong khe adang issue ko nga chun an bom tu le ru na ai lo mi sa khau koram jong an a big in koram ral ka pon han kan ral tin huat thor en huat ding asalo timi ban tu pol te ke ka chim jang ke ban tu ka chimi te ka ivan pe tlai na te ke ton chu cha chun ka principle ka kal ning dan kha adang dang topic ka chim jong khat ai pe tlai lang mang zai ruanga anni jong ram la mi phun cha a tin nun nak pe kan adir mian sa ve ma ka khami thalo ti sa so en kan hu na sia khan chon kan view kan principle ai pal chang nihin ni chana kan ma chin mi phun lila jong he a ram ma thok a chon ram la mi phun cha ti in ral ka pa an lut an tuan sam han se lo thil kan du ning an kal kho lo tika chon minung kan si ban tu kan soi na kan huat na a hi bang minung he ti ban don kan van ti na ral sang pol kan huat na ban tuk in kan ban huat na bena bia ke ram ri te pon ha zonga check an to zai mo cho vai tangka te pol suilangun te pol han lak piak ti bantuk ral sang bantuk kha an van se ve chang kha chulhana kan rak ur ngai mi kha atua kan van huat mi minunga khan ai chang mi du sa ten an chan nak thate jong kha kha bantuk khan asi cha khan kan ma long kan dir hun han atha peng ruwa ti khan ruwa kha rakman lo thil ai khleng lang mang people can change even the situation can change chu cha chon ma kha abapi avoid being trapped by loyalty kha loyalty ti mi chunga thattuk la zailo te pol khe rap ifoi nak ase ma kha shielding a begin shui to leader ni chon ram pakhat khat ni zai heda abapi khunin nai ngai ji a chon abapi ti sia chon align atu bantukan align mahamai tu anak bantuk a khan abapi tuk mi se then abia tua kan chimasia khan chon CB ni AA he align atwa ral sang pakhat common army zai kan tilai dau nak ding cha khan asana ten mak kha her asia chon achan la zailo zo thiamin zai kan tilai real ok chan aphak chang ti tik a real ngam zong a her khaban tuk khan zai mo atu ban tuk liwa hen ang kan rak bom tuk ruang an tanga kan dor peng lai ti ban tuk te pon ha khe anga lo ram rian tuan nak la ral tuk naka khaban tuk khan ral tuk nak zonga sia minung pakhat khat abu organization asi zonga ram khat la ram khat kal lak asi zonga loyalty tuk he trap ifoi nak ase rap ifoi nak ase zia that tuk he mini ne so nak thanglap nak ase kluk nak ase chucha chon khaban tuk vel te kha limit boundary nei kho peng kha bapi hipol he Dr. Henry ni amu tika a big in Vietnam war dir hun liote pol khan pol avan chon tika hipani hen America ni hen achim mi cho vai kan interest mi cho kan du mi cho zungzal kan du mi cho hipol national security first te pol he bantuk pol he ase le hoi kom ti mi te pol he cho azungzal cha salo ti mi kha avan ruwa tika hi achet panga in hen main point kan tilai cho ma panga in hen vai avan zailo tika ma kha van lar tuk mi kha se chu cha chun minung tampi ni chun nihina karal jong thai jinga ko hoi kom asa khau tha ko hoi kom jong kha thai jinga karal asa khau ti pe asi chu ti mi tiang long kha kan ruwa kha ka tiang long khan bi adi lowe permanent interest ti mi tu kha arak ba pi tak tak mi a main point cha ase kha kan pem lo asia khan chan
kan kharu aning la kan bechim mi kha thuk pia khan penetrate kan to kholai lo kha I atang I underline sentence only interest ti mi kha aba pi chem mi se chu chu kan chim ton mi se ma kha tu ta na hen batak te in kan van fian deuh na ha ding cha khan van lang tar ka du e zai kan ti lai hita te hen kan van zo ti na lai hitin powerpoint lo kan chim mi kan hang ei long kan chen har deuh mi zong kan kho chu cha chen hita te hen kan zo ti na lai e ke ma zong ne point kha ka mi swal lai ti kha ka phan ronga khan te hen ka van to chun main interest zai da asi kam khat le ya core company te pola rian kan tun te ka core value ante kan thai chiu ram thum na mini chen kan fiang tuk chang core value chu ban tuk in chun nai ngan ji ya zai da main interest asi ti mi kha kan fian hau chang kha us rama ta chun na ka bana bi a reality wall chunga tu hi kan lut chang Trump a war mi kan zai kan tilai a war lo mi kan te ko se khati ka khan kan belen tu adan zai ke acheu khat ni chon khri fa biak nak view long kan zo te ka same sex marriage te long na kha kan zo te ka kha pakhat long kan zo te ka khan kan zo ning dan kha zai kan tilai abi tuk chang rampi pakhat I hruai na ka atu I topic pakhat long man in hen zai tuk in da zo ding atam ti mi ke a chu cha chan a belen pol kha nai ngai ji chawza pakhat I hruai na ka khan chan batak ten khan zo kha haw I kha ban tuk ka chim theu ban tuk en khan same sex marriage ti ban tuk te pon ha cho rampi I hruai na ka khen ke 1% thong rang te long ke aba pi mi level a khen ava mi ke ase ma ka khalai mi ni khan chan batak ten kana buai pi le khaban tuk kana buai pi mi jong kha apal thu mo kan ti sun apal thu phone lo na ten zaida chui rit deuh ti mi kha kan zo te la e nai ngai hi tama tak tak zong asalo mi kan umme a interest lo mi zong kan umme nai ngai ji tama zong an umme nai ngai hi tama silo zong me fi mi thiam zong an umme sana ten zai ronga da dir hun kan epal dir hun te kan dir lo ti mi te kha le nai ngai hi tama asalo mi zong ni chon nak ngai lo mi zong ni dir hun angai lo mi zong ni Trump a ur lo mi khan ur lo tik a mi pakhat khat ni national interest in akal pi mi kha kan thei lo tik a kan soi na la khaban tuk tik a khan thil a mi cho zeida aba pi mi cho kan then thiam ding mi cho nang mani khaban tuk kha kan va then thiam lo man a khen thil kan tu kho lo tika chon thil tu kho mi kan si lo tika my national interest pe si he timi tal khi kan fian a ha le nang mani chun nungak pakhat na uar bantuk ten amui do nak te na uar bantuk te in khan na uar ko lai asana te nangma cha tak tak a in chung khar van dir ding cha tak tak kha nu kha athama thalo apply atu ami minung na samasalo timi ka bapi zaitin da thil na zau nangma cha apply atu ami minung na samo apply tu alo mi minung ni mo apply atu mi minung na kha kan va soi na khatakhan question back and forth kha thil kha kal chu cha chan main interest cha apakhat na ka national interest ase ram pakhat ni chan a national ami phun amuta ranga khan apakhat na ka a interest cha ache ding mi se apan hi na ka local interest ka ti tika hen hi ka hen lai mi ni kan ban fian dinga chan zai da city sia chan local interest ti mi kha US cha ram pakhat ase government pi ni interest pakhat anai kha interest anai mi le state pakhat ni interest anai mi akal pi du mi ai lo chu state chung man a chan khong ti pakhat ni mayor van tun mi pa ni mo rian tun tu phun department choni an interest kha aidang chori ta chun naka Indiana sia chun Marion County Johnson County benabia Johnson County mi pa ni interest hi ka county chi hitin ka kalpi lai ati mi le Marion County rian tun tu lu pa ni akal pi du mi zong kha ai lo khata khan umbrella bantuk in khan avan asana ten adi ka cho kan van focus du mi cho ram pakhat interest ka se
ram pakhat ni a interest ti ka khan amiu ta ami nung na cha khan ase e local interest te zonga khaban tok te khan Ivan 10 chon political and strategic interest ti mi ase kan ban fian na dinga chon hi sanga en ko US zong ni strategic interest in kan chon ko ram kha interest ko zai pi pa ko ram in ha ding kha a umlo zonga khan democracy ram se ti bantuk in khan vai a interest na te kha le khat tak khan ram pakhat pau ni align and tu adi ma kha strategic interest kam khachan political interest ase chan apa lina ka khan foreign interest zong ka tu ka van chim bantuk khan asana te in thil ti mi cho aidan nak te kha avan e he cho vai khong sin deuh te tu khan ka van lang tar mi kha second fian deuh cham nak dengan khan foreign interest asia khan chen jinan te pol ma tabawa dangoi ma investment ma ti bantuk aphun phun kha bantuk kha avan se chu cha chun abapi mi chu thil kan tu atitika ram pakhat ni thil atu atika shwei tu pakhat ni thil atu atika sual lam ngei lo in bia chim se so lo e sual lam ngei lo in thil atu asa so lo chu cha chen question hi ka kalakte kan van holding mi chu kan ni zong ni kan ni he khoi kan da kan rat koramin arami kan se koram in kan van chen deuh se chen chin state chin mi phun kan se chu cha a minung kan nun nak han apply tu lang mang mi chu vai kan dir hun kha ai thleng lang mang ding asalo principle ngei ti mi ka van focus du lang mang mi chu principle angei lo mi na sia chan koram in a political view le US view ai dang ko lai saman se lo principle angei mi dir hun angei peng mi ni chan korama boda bata ni thluan mu adu lo mi kan sia khan chan bata yi ni thluan mu du lo mi kan sia chan US rama khri fa wa sam han ning lo khri fa in thluan mu ding in campaign tu ala zai lo he ma he ram pakhat I hrui nak a fak tuk in kal pi ding asalo ti mi kha secular state hrui ning kha ma kha kanit lai chang chu cha chen ma kha principle ngei ti mi cha ase atoi nak en afian nan ka van lang tar sia chen le ming interest ti mi cha national security salai economy salai power asalai ram kha a faithful nang hading cha khan stability asalai chen influence kharam ni khan aram ning kan chim sen US ram ban dong kan chim chen ram dang dial te influence atu khau tu asalai resources athami chuak mi ram asalai protection of citizen and survival kha citizen minung na aram mi minung na kha thatin zau khen kha bak aram chung minung na kha a interest ding mi cha ase chu cha kan ni zone nai ngai hi kan chun te ka hen nungak pakhat ai do mi amui do nak long an khen kan ma cha a apply tu alo mi nungak pakhat ai do nak long an khan chun le chim rel lang mang kha ma kha sulam angai lo mi ase minung kan chun ning dan cha ai dang chiu simple ten a chun mi zon lai samha sala atu I ka chim mi he universal truth ase friend can change situation can change but permanent interest ti mi chu permanent ase perpetual eternal ase ma dir mun cha political view a se pumpa kan nun nak a se biak nak zong a se biak nak hrui tu kan sia chon phung ram ning ten kan nung lai phung ram kha atlam atlin lo hna a hi zon cha atu thil kan to du mi pung san ten thil a sit deuh tung lo kan ti sia chon ai kal a sia chon ma kha zaida se hrui tu kan sia chon o hiten ning ten kan thu dir ri ha tin khan kalding kha phung ram kharem er chen rem nu tu a thil kan tu du mi kha apply tu ding chu bantuk dir huna tampi cho leadership dir hun ten a dir lo mini chon kha phung ram rem la zailo hlan in khan kha a phung ram zailo khan kan bui chang le khata khan pa chi kan tim le apply ning chang ten khan kan kal pi lo le khaban tuk te khan a step te kha arak
chuti se chen why interests are more important in politics kha politics chu kan zo cheu I interest me he interest lo mi he politics chu kan zo cheu chang politics ti mi chu kan thai sanatan interest ti mi chu kan thai fiang ta takma ti mi kha kan van pur da chin chang lai interest do not change easily a country course interest is national security kha ka van no than economic stability territorial integrity access to resource protect citizen this stay the same for decade kha ma cha decade in anung peng mi thil ase anung peng mi ase but relationship between politician or country change quickly politician pol ha jong asia vai country situation jong sia I cheng chu cha chen politician pol cha zo ko lo bena bia kan lak mi ase Trump zong ne chu hlana chen affordability de timi kha achim le ni za na ya chen kha affordability timi kong bia chimi pol kha wat nga hrongin vai avan dau nak kan hu lai le ke ted cruz te pol na an si zonga atu Marco Rubio te pol na zon an si ya atu vice president pan ha zon si ya zaitik huna ka vok lai lo ke ma type asalo hi pa cha vai US presidency dinga chon asa kholo lam ang kan tlau pi lai chu kha bangia an soi chumo asana te ni hin ni chana putram ni amarian tun tu ding baka avan khin na tika chon he chatia an chim an van chong lom ni zan nai te an chim mi kha aphil bantuk in khen an la bi an chim ko cha chu cha chen politician pol cha zai kan ti lai zoom an lo ta tak mi khe se chu cha chon ni hin nia bi an chim mi se so te in khen khwa ruat mi minung ni chen betak te in khen bai zoom chol ding khe an salem lo ti mi khe chim ka du la achu chu hlana thil akal ning le ni hin thil kal ning ti mi in khan tha te in khan chui thlai peng kha cha her mi se la kan thlai chu mi kha salai chanan kan thlai ti ka kan e pal ma pal lo ti mi tu kha abapi ka apan hi na ka alliance why interest shift ti kha se a country may be enemy today but partner tomorrow if interest align ti kha avance kan interest mi kha ai tong thiam asia khan chon hoya kan changkhau rala kan changkhau pakhat nak upama ka ban lak tal lai the US and Vietnam were enemy in 1970 a khan ral an rakse asana te in ni ni a chon hoi kom ane changkau mak kha thil kal dan minung chai thleng US le Afghanistan zong kha 2001 a ral an tu ti samhan se la anuwa ai thleng China le Russia zong sometimes they cooperate zai machana rin an 20 zai machana sometimes they compete ane zuam depending on their interests kama ka khase chu cha chun khaban tu kha zai kan ti lai mi ni chen zere thil akal ning logic akal ning dan tak he kan ni fian lo ti ka kheban tu phum pha khe zer ti tu khin kan chim don chon atu keima dirmun zong asia khen CB le CC kalaka thil bia kan ru na tika zai lo tika dirmun ngei lo ti bantuk in zer ti bantuk in khen ti don khabantuk dirmun a khan moderate in neutral in media dirmun in kan dir zai da choi kan thai ti bantuk a khan zer ti bantuk in khen moderate ti marang ni chun khabantuk kha liberal tuk zong silo conservative tuk zong silo biak nak le nai ngai bia in phun dan kan chim si achun khaban tu kha zer tin khen lai mi ni khen chen cheu khat ne chen bia van lak du achun ta khan bia khen kan lak la swal lam angai lo swal lam ngai tin khen tung tat a khan atha le apali na ka US and Japan UL la Japan zong chu kan thai ko chumo ke ata bumbak an rak thak no mi ase deadly enemy ti kesa phak tok mi asana te ni ni chana hoi kom tha tok an sako Germany and France fought Germany le France zong ralpi liwa an rak dau ko samhan sala ni ni chana European Union leader dirmuna an dirwa ve
khaban tuk in khan tampi valley chunga ume US ni mizaida aral araksila tu hoi komma aiser timi bantuk kha ubama khacha tampi ko le atu he ka hen ubama hi panga he ka ban lang tar mi sele adi ka cho zaida sima kha kan za usia chon peace plus trade plus economic cooperation interest remain ka interest cho vai amun peng ko cho le interest ka ban ti tik a hen kan ma kan nun nak an khan apply kan to alai zaida kan interest ase zaida ni in chung khara ni interest ase zaida naram la na mi phun cha ni interest ase ti mi kha question kharak e hal lang mang ve dir hun angai mi ka sam salo ti mi kha asilo wa chon thli chunga zaitluk in thil anghal mi zaitluk in chon na asang mi kan si zong a principle ngai lo I dir hun I thim fu lo wa khan chon vai kan lam kha kan pal chang asia khan chon or lei kang hading mi kha ki lei akal asia khan chon vai kan len thai peng ko chang chu aruang cho Chinese Japan ni phungtluk an nei mi chu tlang long chunga na kai I hi tlang long he ka kai na he kai pel ti na ngal sia chon chuak zok la an nei big nak station khawa fu pan kai pel ma pal lo ting hal ko bu zonga ma kha making decision thate in tu alo tlang long kha kai pel ruati ko tungi ai pel mi kha ichit penga khan chon tlang long ni lam hla tuk I an kalpi changa khan chon nakir nak ding lam kha ai hlat tuk chang ti kha se chu cha chen ma kha kan interest se zai interest da se ka dir hun da se ti mi kha politics zonga se azai lei po abapi aruang cho thil fa ti ya na dir hun kha naikil vein bak asia chon thil fa ti ya dir hun ngei ti in ti sa nei ti in anung mi menung na sia khan chon thil ngan pi zonga khan na dir hun kha man lai I ti sa nei mi menung na salai ma cho thil kal nang da na se nungak konga kan ban chim theu ton nungak pakhat kha ai do nak long azau I zai kan ti lai chikhat cha te longa vei he chati ya nop nak ding cha khan hoi kop nak sa so long adu mi minung na sia khan chon phundang na nun nak zonga khan chu bantuk minung chona salai thil fa te a zum ok tlak me na sia chon kuak azumi kan ti ko lai kuak azumi dir hun kuak azumi mi bu sina se azu lo mi bu pakhat na a kan ti lai chu bantuk dir huna na hoi kom minung pangan ha kha zai man atong lo mi sina na tika kuak na zuk ve lo sia khan chan ma kha azu ve lo mi ru na sa ko lai sana ten budang hundang nai van thial tika azu mi hun I nai van thial tika khana zuk lo na kha ai control kho lo mi ve dir hun angai lo mi na sia khan chan kha ka dir hun a khana dir hun kha ai thleng chol ko lai chu cha chan koram asia US ram asia kan nai ngai ji kan zai zong vial te khe dir hun khe ai khat mi principle anei mi ni khan chan kan chun ning kha ai khat peng lai ma kha kha chati sia chan atu cha interest a khan bena bi a Trump la Biden in kan man zau lai kan fian nak ding cha Trump politic interest Trump ni zaida a interest mi si reduce Chinese economic power mo kan fian nga ding cha a Trump e Biden e chu kha bangi kan ti le abapi mi thil kan thading mi cha zaida hiponi an interest mi si ti mi ke vai amaru ke kan choi I kan fian tu ka bapi apan hi na ka bring US manufacturing back ka manufacturing pol kha US ram ma van kirtar US ram mi warehouse te pol jong se khaban tu pol kharam danga ane thial lo na kha ding cha kha Trump ni ai tin mi ase kha that nak a chet nak pol kha an chamo la chu cha chan ka chim ban tuk in khen zai khida achui arit deu la azang deu timi tu khe adok na ka chan kan chui khai nak khe asiding khe se ba ta yi kong luk lak pakhat te longa khan vai kan ngat ding kha salo khaban tuk ronga khan laimi khoro ning la chim cha nazer kan ti ban ton khan pathian abia ro lo pathian bia lo ti ban tuk khen bia asalo mi tu ke apoi lo mi tu ke kan chim so ton cha
pathum naka pressure need to align ka need to ka pressure apek anti immigration policy ma Paul khan say what was tough with tough nak zai da se China le Iran chunga khana tough some NATO alliance chunga tough friend with North Korea Kim Jong Un he chon friend anban hoi kom nam nei niam nak ato why in zai ronga because Trump believe it sport his political interest not because of emotion kha mak kha ta chon na ka zai kan tilai kam khat le ya soi thu ok an thalo cho thil kha chon zia kan thiam si chon North Korea Kim Jong Un hena kan hoi kom nak avatu zai lo kha de ama pan ha cha akom ti so khan kan tilai asana te in khan zai kan tilai Trump ni ai pat lo ko ko se zai da interest ti mi kalpi zia khe aram asia aminung kan sia zai tin da kan kalpi zia kan thiam lai ti mi khe ka focus du mi ka point se Trump ni a interest chuma ka emotional so en a kom mi asala a political cha khan bom chan tu asalai ti mi ru chan nak an khan vai ava kom mi kha se Biden kan zo asia khan chan apakhat naka strengthen align mahamai kha thontar kha ani aitit mi se support Ukraine counter China together with align support democracy narrative democracy ka support benabia ni ni chana Trump te support velo mo tisun ka support ko te kan ti kho men chmo asana ten action na khan thil alang lang bang chu benabia ni ni chana kan ko rama min ong la he dau nak achang chu ma me pi kan har tika chu I bom chan nak dinga chan USAID ni avan bom min ha ve NGO pol kha kachin karen pol chin sia chan CHRO ti bantuk kha bantuk kha ting riat ting sha pi avan block chang kha a block mi minung na an rian tuan nak cha democracy a fight mi minung an se kha a fight mi minung na kha khat khan a block tika chan indirect engine democracy kha ve adau mi dear mun bantuk in khan a chang cha ma kha kha active voice and passive voice kan ti langmang mi thil kal dan ase chu cha chon back and forth in kan thil khat chui thlai langmang how ma ka mi pakhat kan ur ruanga ma kan huat ruanga ma batak tuk en soilo din kan ur ruanga thil apa zonga khan apa na kha ignore tu phun phai in te pol cha atha ko la thei thiam ding sa ko ti bantuk lo long kan salon khan zaitin da hi valaya thil akal nang dan asiti mi ka real world tu kha vai thil asining te in realistic in zau thiam tu kha azau kho minung kan nun naka bapi asana ten azau kho mi kan umlai zau kholo mi kan umlai ma cha valai thil sining nature se la Biden kan zau se chen close with Europe critical critical of Russia more predictable with China John supportive of Myanmar democracy movement again not because of personal feeling because of political and strategic interests kha mata khan an se chiu ton interest an nei chu cha chon US a ba pi ngai mi che hoidang ram nian tu lo mi che presidential debate an tu aton debate an tu atika kan zo mi che hi president pani hin zaida hi ram cha a interest mi asi ti mi kha kan zo mi ase le ma kha ram mi zo ni an zo le debate an tu atika zaida point out an tu ti mi kha ve char kho kha ba pi mi se cheu khatne foreign policy usam pek lio cheu khatne pek lo lio cheu khatne healthcare usam pek cheu khatne cheu khat pani pek lo mi khatte khan pakhat nu pakhat kha ai lo mi lo mi ti banduk te khan me kha banduk te khan American pi ni anzo la hi pani hin American cha a interest mi he a tha deu ti mi kha an vote mi kha se le tu tana President Trump ni avan nga na a big cha zaida citizen President Trump cha vai sipoi tama ase sipoi tama si ronga khan
adang dang interest an chimmi chiu pin leng le ya ani cha sipoi tama siruanga American ram he sipoi hi le a than chho ta lai timi kha se amazon ne America great again timi kha make America great again atimi chu thazang thontar chu thazang thontar chu economic kha se ma chu American mi pi ni anaru chan chim mi se khaban tuk in khan interest timi kha zo mi chu arak se achung maru uh, the rules court cha kha Asian ram in kan ban zo to na lai mo tlompal Asian politic interests always come first pakhat na ka Asian country do not fight each other Asian ram cha atu vai western lei ban tuk in uh, shiam nam ta tak en aidomi ram kan san halo asana te in zai kan tela interest cha ailo penglo le hoi kom sinak zong kha vai a situation dir hun ning in khan ai thleng lang mang ve bena bia example sanga pakhat kan lang tar sin Cambodia le China Cambodia is very close to China but if China interests conflict with Cambodia economy or security, Cambodia change its tune. Ka Cambodia ne China cho hoi kom andak se zungzal asana te in. Situation Ivan Atlantica kanjan security le Cambodia ranga security le economy Ivan Atlantica kanjan Cambodia ni kanjan atun o ka akhi ka avan thlen ko cho katakan Philippines le China sia chon under uh, under Duterte China hen very friendly with China China hen hoi kom tuk an rakse asana ten Marco China khanjon zaikan tilai Philippines cho US he hen anavan hoi kom deu kha an interest aidang why this is change because the Philippine interest is protecting the South China Sea ka ka an interest mi ti kha aidang minung pumpak chiu nun nak zonga aram cha a interest mi a national cha a interest mi kha aidang Singapore consortium work with the US work with China never fully choose one side kha Singapore cho ram fa te asana ten ram thang chho ase 1965 ronga arak thau mi ase rak ser chuak mi ram ase ni win ni 1962 kan ram zai kan tilai uknak arak lak liwa hiram me arak chuak ri lo mi ase kawan chimdu mi cha koram chama liwa chon Asia ram ma arak thong big mi ase Japan chang kha Singapore chu zaitin da khua chuan a political view le strategic ka interest US hezong aikom China hezong aikom kam khat lai din khan fak tuk in kan fully in a deal lo chuban tuk chulai mi ni mizer kan ti ton min ha ke an se cho dir mun ngei lo ti kan ti ton min ha ke an dir mun chama kha kha se cho an interest mi an ram chan interest mi ma kha kha se cho chu cha chan zaidan interest ti ming hal lo zaida an dir mun cho khan interest mi te ka se an principle chama cha se ting hal lo khan kan ti ton India jong khe kan za asia khan chan ani kha ke China te pol he jong Russia te pol jong ai kom ko du le US he jong ai kom ko bai khata khan aram kha je tin da ka than chau ta lai ti mi te kha akal pi mi kha se la khaban tuk kha dir hun ngei lo la zai lo ti selo in zaida an interest ase ti le ti mi kha achon zia kan thiam changnak ha ding cha khan tu ta na hen ma he kawan fian tar du mi ase ram pakhat khat dir honen because Singapore interest stability fei phone ten nang ha ding cha a business business lei than chau nak ding cha sa se chon neutral in khan zai kan tilai a dir hun te kha a thon I athang chau peng mi ram asina ha ding cha khan khata te khan hoi kom sinak kha vai amanjia athiam ma cha Singapore ne ai thim mi lam ase chuti sia chen koram konga kan van lut na lai ethnic conflict interest over friendship in Myanmar a line between group ship often ka
kan ram chung zonga atua hin kan mit mu kan hu chu ma mi bak kha avan se chang kan ram kong zong kha tlom pal te van zo chi ding hin ka hen van trump kan van du mi na cha align and to mi te zong kai ship why because interest ka aidang cheu territory security governance issue na ka always come first kha kan thei ding mi cho ram pakhat asia chon ram pakhat asi lowa organization atu kan ko ram asia chon ram pakhat as ko na tin avan buai tika ka chin asia chon ka chin asia chon kha ban tuk ni zeida interest me first a city mi kha kan van thei dinga chon territory ase security hum him na government shui na zetina kan shui lai ti mi kha first ara lang mang ti mi kha i shui nak structure a kan van thei dinga ka van tel du mi ase chu cha chon ni chana hi ka zona van ten ta ning la cc ni chinlen council ni atu I constitution kanen nei anti mi uang thar ngai an chimlang mang mi khe ma khe aswal lam ngai mi se ma kha cheu khat ni chun zaida ishuina ka first priority what always come first ti mi kha kan fian lo sia kan chan value angai nak kan thei kho lai lo ma kha arak ba pi tuk le kha chung tu khan ishui zia tu kha thiam hau thil ti mi cho ba pi ko na te khan policy issue te po zonga khan conflict nak kha tampi lai na tin ram ishui na ka zaida arak ram hasat lang mang ti mi te kha kan van thei dinga ba pi EAO kong kan ban zo se chun ethnic arm organization ti mi kha kan thei ngai mi EAO ase EAO example en van lak du mi cho KIA se chamo AA an se chamo MNDAA cooperate because their interests align kha kan ha pol kha the an interest me cho fought together to reduce tamaro control ra sang pol ni an tha za an control na kha zai kan tilai tei chun an tha jang tlom ter ding a khan du na kha ai khat chang kan du mi kha ai khat an du mi ai khat te ka hi pol he hun khat te ya khan ren an 20 an interest ai lo cha an common goal kha ai lo cha an target ai lo cha asana ten hi pol he azai mo khan atua kan thei bantuk an khan ke ane dau na te kha kan van hu lang mang mi kha sako le interest tu kha ka van lang tar mi se but historically some EAO have fought each other even if they share the same enemy because of avan bepi tuk chang he same enemy kha focus in ral cha an tu ti asana te in zaida behind in an chuan behind in an tawdel ti sia chon kha region pol ni khan an tawdel mi cho local interest ase territory taxes and influence kha ba pi tuk chang ram pakhat kong an kan chimla kan ni kan ram dir mun chin do thlen liu ram asironga khan kha region ten khan ama ala state dir mun te khan kan van chon than chang lai kan ma chin ram asia khan chan local interest kan nei kan ram ri la kan dir mun ase tax te pol na kha cho betak pi khen avasari lo ma kha ram athang chho chang mi adang pol sang an interest mi thil kal ning dan ase chon influence ase chu cha chon kan thei ding mi cho thil pakhat khat an tu tik zai da behind se ti mi kha hi ban tuk in kan chun kho chang sia khan chon nai ngai tama khong song po ni bi an chim jong oma he avel hlei ma se vel hlei lo chun apem ma pem lo ti mi kha kan pur da kho chang kan hu kho chang bi an chim tika local interest kan nei lo azai man ta chun na ka CDF an sia chun zai man ke khong song sidu na jong kan nei lem lo zai man interest kan nei lem lo an ti sin ma khali sa chang vai me pi hlen se so kha sa chang la CDF long asalo CBN si zonga CNAN si zonga chu cha chun adi ka main point cho
khaban tuk na ni khan local interest an nei peng influence du nak an nei peng ti mi kha kan fian hau chu zai kan ti lai mi hrim hrim kha se ke power va du tuk ruang la zai lo tuk ruang a ti salo khan mo pakhat khat hrui nak ti mi system hrim hrim a khan mi kha se influence tu kholo mi minung cho mi san lai lo an sa chang lai chamo influence tu kholo mi state country cho san lai lo mi hrui tu leader an sa chang lai chu cha chon khaban dok te kha arak hak bak mi kha ase chin state level in hen kan ban chim asia khan chon tu liwa tompal te van long tar ka du mi cho chin state ncb plus cdf cho aming point cho local interest ka ti go lai local interest ka ti ke mani kha atu thil an kal ning dan he hi interest ti mi chunga zai boundary chunga da an tlak ti mi kha ka chut ning dan ase chu an tlak nak cho a big in hi ka han local interest a hen hi kan chin mi na an kan thrui tu pol I an tlak nak zon cho vai hi ka local interest zone an ase ti mi kha ke mani ka chut ning ka mu ning na ase chu chunga chen CBSE zonga ama la peng tlang te tin da ka thon tala la ka zai lo tal lai ti mi ai zuam le CCSE zonga ma thiam kha ase CC chung li la khan kavan chim du mi chu khaban tuk kha CC asia chon chin huap pi kha asakawe asana te in khaban tuk chunga khan ankal pi ning dan kha boundary pakhat khat ivan 10 hu zonga pa chi ti bantuk mo khaban tuk zon te khan thil cha I 10 chang sin I 10 ning dan te in hen atu kan ban chim bantuk khan local interest te territory kha vai khaban tuk te khan thil cha I 10 chang sin I 10 ning din khan thil kha kal pi ding kha asa chang ti mi kha kai ka policy le thil kha kal pi ning ka chut ning dan cha se khaban tuk khan phus an tu chi penga khan chon vai thil kha conflict a chang lai chuban tu conflict ni hin kan chin ram boi nak a khen a hmual mai al tar chin lang mang nak kha se interest ruanga ram khat le ram khat an idau ban tuk in ram chung zonga chu dir mun chu ibui pi kan ibui pi mi asham pi root khot cha se kati mi kha se chu cha chan local interest a khan aphun phun nan ma te in khan rot ula sarmon ko he cho ram ishui nak ding cha hitin thil akal ning dan asel chu bong chunga chan kan ni sia chan local interest a hen a big in kan tla ti mi te kha ka van lang tar du mi se em ka CDF te ke tlom pa van te no van chim to no tu ni kan boi mi pakhat issue cha one comment kan fun tom kholo one army kan fun tom kholo ti kha kan ti la CC le kap in khan kan ban chon sia chen kha kha kalpi ning kha tha la tha ti mi kan van chiri ko se CDF plane van zo sia chen CDF play cha kam khat le ya ru an kha phun tam pi me ni cha permanent chan rian tuan item mi khan salo heti ko naw se kan ram chi khate that lo ruanga hriam awan tlai ta mi an se na te in zai ruanga kam khat le in kan ban zo sia chen zai ruanga da one army zongan du lo zai ruanga da one command na an shom du lo kha khaban tok pol vial te kan van zo lai CB le CC chimlon kan ma CC chung li la CNA le CDF kal laka khen conflict ke kan chimdu lo la se step by step in kan lang tarasia khan chon tampi 10 ok chu cha chon se ron da khaban tok thil na ke akal du lo akal kho lo khi thil vial te khe atlang pi in ka huap ase chan local interest an ma le local interest chunga khan me chu local interest chunga chon zai pol da ani target mi ase ti mi kha ava le ma te kha kan dir mun ase kan chin ram kong in kan zo asia chan NUG le EAO kong asia chan common interest remove military rule but each group maintain its own political interest for autonomy or federalism kati
ka ta chun na ka a na sia kan chen ka van tel ka van phil mi a na sia kan chen ni cho confederation ka an khel mi se ka target cho ra sang kha ane target ko common interest cho remove military kha ase le kha chung te a khan interest ka van ti mi a khan kan ni kan tit mi cho federal cheu khat ni chen autonomy cheu khat ni chen a interest mi cho federal ase ka state le division chu zong ni khan kan interest mi te kha idang chu cha chen minung he achung patlang zo na kan zeida interest asi ti mi he achung pur da kho kha ma kha aba pi deu ti kha kalang tar du ton mi se friendship may shift in the future but interest will remain kha ne ni chan zonga NUG te pol EAO te pol zong cha an ban kal na te in kan interest mi kan ram konga kan interest mi national interest cho ai khat peng ko lai na te ani hoi kom nak la zai lo te pol cha an rian tuan nak te pol cha situation zong ai thleng te lai minung zong an thleng te lai ma cha is will shape in the future ma kha atu bantuk in universal truth kati mi thil ning te in khan thil kan chun te ka chun ai lui kholo kampal khau ti lo opinion le perspective view se so in ma cha karu nak ti mi se so in chim mi cha thil kha ai pal khau chu cha chun atu ni I ka chim mi he opinion asalo valai chunga zaitin da thil akal ning tak el kho lo mi universal truth asiti mi ke tunia khan ka chim mi ase chu cha chan chu ban to universal truth principle te kan tlai kho asia chon ram khel kan chot ninga se in chung khara se khri fa bu se organization a kan thil kal pi ning kan chot ning kha dik peng lai I kan dir hun kha han peng ve lai this principle never change kavan nol than chang lai enemy can become useful friend can become obstacle only national interest stay permanent country and politician change partner like chess peace not because of loyalty but because of what benefit them for their country kha aba pi mi chu ka khana sa chang question le ya khan ka van lut thlo ma chang lai kha nang la ke zong US rama kan aram thum na ka kan rian kan tuan te ka political kong kan chei te ka a chei sa so an ai chei mi man se asilo sia cha nadir mun ning te in achim mi man se nadir mun in na chim le nadir mun a man mo ti mi kha question ra chang here are the question hi ka mi chu not because of loyalty politician na cho ane thleng peng am partner kha chu game ichal mi bantuk se chess piece bantuk ka ase ti chungu ma chu ane thleng peng nak chu loyalty an silo ronga ayu ta mi minun nem tha lo mi minung an sironga khen asalo asemi chu an country ranga an mi phun ranga an minung na cha a zaida athan hem lai ti mi kha an interest and first priority interest as a peng minung se mi na I khru aning dan le action lak ning dan atak chuma cha se chu cha chen tu ni a ka chim du mi cha bia kan chim te ka real world la achang mi thil kha ve kan chim mi he kan chim mi la kan mi phun la kan ram cha connection a mi mo kan chim asilo se chen connection a lo mi pi khe da kan chim ti mi khe ka chim du lang mang mi ka se the question here arise for you are what is your interest adong naka question hi ka hen angai mi next angai mi zong ne kan holding mi cha kha chu ti sia chon zaita ne interest cha si ti mi bi hal na sa chang is your interest and effort for the benefits of your own country and nation na mi phun la na ram cha a ne interest mi hi ve benefit achua pi mi asama ti mi ka sa chang
apathum na ka are you living without principle principle ngei lo in anung mi minung mo na si ti mi kha question asa chang ni ni chana ma he kan mi phun sina chalan kadu mi ase aruang cho minung cho zai kan tilai kan ru nak chu in khan he ten bia chim chu mi cho kan san ha asana ten kha 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 i hrui nak ti mi a chun ru nak long ten khan thil kha akal lo e vai atak arak sami te kha thil kha chu atak arak sami te cho universal truth ka ti mi se e chu universal truth ban tu kan atu rampi na jong nen hrui nak an kal pi mi se cha kan ma pum pak jong ne pum pak te jong an nai ngai yi kan chun i bia kan chim chu ma jong khan apply tu vai apply ka ti lang mi cha atak in man dinga khan kalpi ding ase chu atak in man i na kalpi lo mi khimana chim no hol rel lang mang asilowa nanun pi tak mi da ti mi kha se chu interest ifian chu zeiban tuk hroi nak le thu dir nak po a dir mun tlaw lo te in dir thiam nak ase azung zal dir mun ngei nak ase e chu dir mun ngei ti mi se this is called principle kha tu sham ma thoka ka van chim ban tuk an khan ka van fienter lai nungak pakhat cho ai do ruang sa so te ya akong na he chei e nangma cha a apply na tu alo mi minung ase chuban tukte a chun monai zat asilowa ne in chung khar dir ding bak ding cha khan athin lung a kharu aning bak he atha ti in na chau hlan ruanga mo vai na thit i apply na tua i chu kong chu vai na chim rel asilo anungak muido kong sa so mo achim rel mi minung na si nang mani apply na tu alo mi kha ne in chung khar cha an then hem lo mi kha mo na chim sa so ti mi kha real world a chun asa chang chu cha chen ma kha ke minung chu kan edang cheu e batak ten kan nun nak he je tin na kan nun ti mi jong kha I check me le midang nun nak zonga kan chut ning zong ai dang cheu e simple ti in anung mi jong kan na ti ning chang ti in nun le thu dir la chim ti zong anung mi kan dir hun ai dang cheu chu cha chun hi dir hun he apakhat na question cha politician kan ram chunga politician ram khel tama nai ngai hi tama asabak mi ni ai fiang mi ni chan an fiang lai chu ai fiang mi ni chun azul mien lai azul lo mien lai kha tisa anei mi ni chun an zut lai na ti in national interest nak in personal interest tu kha ai kal pi mi minung an sia chun kha kan thei ding mi cha kan ram chunga tampi mu khon salai la background zong hoi in salho rol chan hoi zong an kan thil man la thil dik ke kalpi ngam lo khen ke ban tuk background hoi zong ken ve ti ni va fen chi mi minung kan na chamo kha ban tuk kan political flow ti luan zonga kan tampi kan lai le nai ngai yi tama bak ni chon hi thil apep mi ni chon an pep ning ten fact ten adir mi lai kan ram zong asa se atuan cho ma mi ni chon aram thum na akal mi zong ni se koram US khoi ka an dir po an political viewpoint cho ai khat peng lai e an tuan mi cho an ram la an mi phun la in chung khar cha a khan first interest ka an chia peng lai ma cha principle na ten khaban tuk kha ai fiang ko na ti in nupi na in hu zonga nupi cha a ve a fe full lo mi du le 10 te ban tuk mo khaban tuk kha chung khalen kan chim si a chon kan chuak kho le ram khel ko nga sia khan chon hi ka hindu ning politic phundang US rama chot ning phundang dir mun phundang te ban tuk khan kan sa kho le a cheu khat chu fiang ko na te khan ignore to ma personal individual benefit or interest wrong mo khaban tuk zong an sa kho politic an sia chen kha kha ampal bak tin khan kha zong khan ka then chang business tama an sia chun kha ka zona khan minung kan dir hun kha ai van dang deu thlo ma e
business taman sia chun kha ka zona khan mo che thuok an thalo business taman sia chun bana bia Trump kong kan chimna chun Trump che business tama ase chu cha chun business minung ni chun an support lai khaban tuk zona khan vai van ten thiam a haw interest ti mi han business la politics zong kha vai ai van dang nak te kha la khaban tuk khana se chun apan hi naka kan chin mi phun chung kan van chima sia khan chon chon nak le sang mi te ko se upa lung phim te ko se shrui tu upa te ko naw se kha thil ang hal mi phim a foi nak chon upa lung phim te ko se kha upa lung phim chung in khan atu ban tuk ten dir mun ngei lo in azai machana ramcha an tuan thul azai machana avei ramcha a tuan na khan ai kal thul ti bantu in khan ifiang lo in dir hmuna a ummi kha kan chin mi phun thrui tu chunga an atu he tampi kan chamo tha te in vei abong dari kan then i nai ngai point of view tha ten kan then a sia chan khaban tu kha ai fiang lo mi zong an tampi ai fiang mi zong an ko na te in atu bantu in khan kan keima ka dir mun cha zai bantu mi ni an kan e sa zong a tabak an ka dir lai tia ai se chi mi minung kan ume a apoilo tia ve atami minung jong kan chamo atu ita chut nak lai tuak kan tuak a sia chen mi fel naka kuak zuk lo ve mi fel lo nak te pol la zai lo wa khan chen vakal ve than a he cha ka zuk zong a apoilo ti ti in kin kan ti mi khe sana ti in fact tup in principle anei mi ni khan chen idea pi mi ni khan chen kan dir mun kha kan cheng lo unchangeable ase ma cha ai dan nak hi kam hun zonga ai lo lai hi kam hun zonga ai lo lai kan khel mi kan interest kha ai lo peng lai yu koram cha acheu khat cha ve revolution kong het sia khen chen ai kal mi cha revolution kong he sia chen koram cha interest ko na te in US politics kong van chima khan chen atu I principle ka ti mi interest kong he khan US ram kan tan ning la kan koram cha a national interest e khan connection van tu atika lai mi tampi chu kha khan I connect kho ti lo hika zona ram cha ren kan tuan kan ti hika ram cha hen khati thil akal ning dan kha I connect kho ti lo an connector ti lo kha dir mun a khan dir mun ka atlaw chang kha apoilo atmi zong kha kan ko lai kha mi phim lung phim upan ha cha ka van chim me le pathum nak a chon minung cho kan hobby kan interest mi kan talent ai dang chiao cheu khan ni biak nak lai cheu khan ni support lai cheu khan ni nai ngai ji lai ti kha se ni chara kan ram abui ronga nai ngai ji kan van paila kan chim rel sa so chiao bia tu kha se le chu cha chen atu ban tuk ten viewpoint kha vai achon thiam lo mi zong kha kan lai e ma kha kan dir mun te kha atu ka van chim ban tuk en kan than nak la kan talent la kan hobby kha ai lo chiu lo mi asi cha a mo chit thu ok kan salo ma kha dir mun angai lo mi minung an si zonga bena bia a very misa so te ko na se misa so dir mun an adir mi ni nai ngai hi standpoint a se pumpak personality standpoint a se principle angai lo mi ni khan kan ti ko lai dir mun nei lo mi vatiko se khap ni khan koram kan ral kap kong hepe parent chen chin rama asapot na le adot na kan ti ko lai sanatan US ram kan sia khan chan Trump ni zaituk in da valley chunga ke impact atwa thatnak ka tu atimi kha thatnak te kha tampi ve ko mo kan chim lo zonga khan thil ti mi cha vai zai kan ti lai valley chunga thil kal ning dan cha zaida thatnak la chetnak ti mi kha zo se zaida impact atwa ti mi kha ka van chim mi kha se e chan a political showing dan anai ngai ji kha kan chim mi kha se e khati ka zaituk in da impact atwa le khaban tuk zong kha ignore tu khaban to na khacha apoilo minung pe si chu ti men khan ignore tu piak na den atur mi minung na cha khan chen ar khar tuk chang
na ti in ma kha atul lo mi minung ni khan chen foi ti in khan thil real world kha chun ti lo in khan vai minung pe si chu ti men khan ngai ngai thiam kan ti lai cho kha ta khan thil arut mi kha kan le kha kha an pal mo an pal lo vai an sual thu phone lo an pal thu phone lo kati kha ram ma thoka opinion ti mi te pol opinion ti mi te pol perspective ti mi te pol perception ti te pol na cho zaitik manna khatale adik apal thu ti mi umlo biak nak zonga khri fa kan si ronga lai mi tam pi ni chon khri fa kha thang se ti mi kha kan du chiu ko kha te ka a Donald Trump cho khri fa he avathan a support ronga an ti le ma zong kha apal katal helo ka mo chet thlain ha lo na ten kan baw mi lam tu cho kha pakhat view lo an kan zo peng asia chon atlam tling lo kha ban to view pakhat long an achun mi minung ni khan real world tak tak a khen ram vrhui man ram kan hrui sia chon vai thakhat thani man kan hrui kholai lo kha system kha kan phang kho tak tak lai lo kha ban tu khamhan ok tak tak a tha lo mi kha vai kan he chim real ton mi kha se le khri fa kan sirong kha ban an support ti ka khan an pal mo pal hla an pal ve lo ka ti ko ma kha kha le kha level tu khan an vazau mi tu kha se kha level tiang te long khan an zau mi tu kha se le tham zong cha piang thal mo piang thal lo adu le apiang thal lo tak tak khomen ko asana te in thil mi cha achet nak long zo lo in ava piang thar tak tak lo zong a khri fa si nak ava choi san I ava support phot phot a chun a support lo mi na an chun a tha de ko chu tha de lo ma kha kha thil chu the truth ase thil kal dan chu cha chun khata te khan choi thai kha haw na te in vai choi kan thai te ka khan real world a khan thuk pi in kan zo te ka khan chun khata long men khan zo ok kha tha lo ka ti du na kha se chu cha chun national interest sang a kan mi phun chungin thrui tu na ni kar an hlan tik a kha achapau asai se so mi minung na samo bena bia hi kan ka van chim lai ka kharu har mi cha man lang tar ko ning ni chana CHRO pol ni national interest and kan mi phun cha rian an tuan le an block na ti ka acheu khat pol ve an tangka atingin ve lung ha ding mi aluti lo la van tum le ti in khan ve zekan tila anha chu mi ke ai lom mi na kan rak chamo le khaban tuk thil big issue tak tak asam mi kha national interest alien tuk mi pi asam mi kha zai real lo tuk in khin thil fa te tu in khin chapo se in kan sei ko cho kha kam khat la ya ta chun na ka e ka hen puzo tum hung kong kan chim sia chon refugee konga batak ten zon ang kan ruat mi ase ne hin ni chan zonga ani cha thil awatu kho lo tak kha chu ko se national interest kha ni cha I fiang tuk cha national interest I fiang US raman zonga kan ram cha je thinda rian ka tuan lai kan ram la kan mi phun cha ti mi kha akal pi mi a principle se chu cha nai ngai hi a tui kho ti mi he dik bak a haw cha kan nai ngai hi tui kho he appeal si a chan appeal thlo ma ko lai kan nai ngai hi interest mi zong he appeal li kan fu lo si a chan adang thil kan kharu aning kha kan pal peng ko la chu cha kan kir zok ke haw kan dir hun kan tlaw tak tak hlana khan khaban tuk in nai ngai hi ram cha a their own country and their nation rang cha interest anei min ha menung na ni bian chimmi le an rian tuan nak tu kha nungak muido nungak pakhat I ai do nak long azo sa so mi minung ni khan zairel lo in khan avanti chang chu kha ma chupol chu zaida se kam khat lai chun ma ngal lo dir mun ngei lo an se chu asana ten khaban tu vialte atu ka chimmi vialte atlang pi he nun zia le principle ngei zia le zelo kha pem lo wa khan chan ka dir mun kam han peng ko rotin khan an ru alai chu cha chan opinion se so pol la universal truth cha aidang timi kha kan fian a hawe
ka chim du che minung level kha phun thu min ka ban lang tar kan dang cheu lai asana ten kha ban tuk minung ni khan bena bia nai ngai ji kong in hin kan chim mi si ronga thram kha an du le vo ur ko na se an du le vo ur ko na se biak na kong a chim mi jong vo ur ko na se kha vial khan an ur khan aza na te in kha vial khan an ur mi te kha personal right asironga khan khavial an ur mi te khan aza asana te in nai ngai ji interest a an fian lo mi pin leng le boundary an lon national interest ranga rian atuan mil dir hun angai mi tiang kha zeikan tilai an van hur sun na an va khon den ha sia chan ma kha kan boundary kan lon chang ti mi khe kan e fian a hawe chu cha chan o ram thum na kan zonga ni chana zapi ni kan ram cha rian kan tuan kan national cha a tangka kan tho cheo le chu ve bantuk in khan kan national interest kha US ram asizonga kan lai ram kong kan chin ram kong asizonga link align atu EAO te pozon ni an interest align ai tu atika chan ren an 20 ti bandong khan ma kha align ai tu peng hau align ai tu peng hau interest kha cha align ai tu peng lai lungwa chat lai lo kha acha la chang ka te khan chan dir hun ngei lo kan sa chang e he kan a big in fienter ka du mi chu kan chin mi phun na ni kha putham chu kan ur se chung kan ur ko lai Biden a si zonga adang dang zong va chok ko na se kan ko ram pi khe ava support lo mi zong khe va sa ko na se amui sam in mo anai ngai ji kal dan mo ke ma ka chut ning dan te ai lo pa sia khan chan kan ur ko lai kha kan ur mi kha zeikan tila aleng patlang ur nak level tiang ase le kha level in khan ur kho ase na te in kha na kan aba pi deuh mi chu kami phun le karam cha a hi pa ni hin zeitluk in da connection align atua ti mi kha kan chuan ding mi le kan interest ding mi kha se e kha level tiang kha kan chuan kho lo i kan dir mun asi lo man a kha bantuk in atuan mi minung na kha national interest cha atuan mi chin mi phun kan pa le kan ula pe an si he ti mi tel ke kan chen thiam a haw kha boundary kha kan lon lo haw kha boundary alot mi minung cho zaida avale chunga thil kal ning aseti anghal lo mi kan se ti mi kha ase kaning hal lo zonga anghal mi minung ni chung kaning hal na kha dir mun kha anghal mi ni kan chung kan ta kho di ve kan e fiang mi thil kha sa chang le anghal lo mi ni kan anghal mi bantu khan thil kha apa peng ko lai kha valai kal dan ase chu dir mun te chalai mi ni kan e fian a haw tia karu mi ase chu cha national cha ren atun mi cho ve zeikan tila kan mani national cha kan vatun kho lo man a o national cha ren atun he ti mi kha very very big value kan ngei tar ok ase ti mi te khe chim ka du kan ma personal te in nungak muido ai do mi te khe cho ve atat tat te in khen ve chia thiam kan haw chia thiam kan haw ma te kha kan then thiam ma aba pi ti mi te kha tu tana hen van share ka van du mi ase se ka ngai nun chunga kai lom kha vial kha tu ni kan beru nak se lo he vialin beru na ka van dong ta lai chun thao